Hello guys, hai hai ni blog kolam sobo. Tini ni blog ket sini Murasing ni kaisa festival no. Ini Murasing social cultural festival lo sum faida sini toy bandalo. Mo sini district level hai district level hindu ko mela. Ekna ke sini state level ong nai poti sini Murasing parago ong nai. Sum tabu yang tunggu ane tim lo promo dance khairu nai culture dance khairu nai sini program tek set porisum senai sini culture program ro tunggu ga tek set pore cengan tabu VIP program ro ngai tunggu hai sari sum kisa paisa lagi na nai tunggu so nai tong dia mela siguri ya ko mela berai mane program tam teka program ro sini mela wo so nai tong ni keso ya sekali blog Ôi, cái nào cũng đâu, đâu có được. Đu rồi, học tập bài. Murasing Social Cultural Festival tini state level Potisiri Murasing Parabong itu jawa jaga sini nograi okra sini ubagara hai tongo bini bagu itu tongo jaga bas paida naik pai tongo tai kisa porano bo phayano nge naik tongo karo sini ubagara phai sok paika steso belai kulumung yakaro hai manja phane jottono tini pada hukum uterno jengkai na bagul kasteni boron dengan gubagra manganang produk kisur de burma moni bisukuno tini stage paisok paika asukna pakai khabai kobongko tongo sini Santi Bajar subdivision ni gubagra Produk kisur de bormano khumya pharuinai borom te lamsok doano ang sini borom ganang tui phangno sini naroayo manganang MDC Devojyoti Tripura botongo nakar sanjo angboni bumbung sajegani pagoy Moni ulocung sini tini thai manjak phainai jotto narowaino risate bes ruinai lamchok layano
maisana thangui tongo melani ngesini musamuro paikha tabu musamuro paina maisa bete tabu sum musanai tradisional khainai mayo khaikan bagai berai ke birong ka borok bang mane mar mo haise chimna pito si jaga mali ya suke borok tahu keju to maisa bai tong ir ke maisa lai to no yang kiton to samai ro bura buri ro maisa salai ro mela ekto borok bir ni bagai jagar se ko tengah ami to lalu pun mo sabai kan dan sampai pe kan tahu nogor hal mai gari na se to borok bang mane